video I'm going to show you what I bought after that month that I made without buying anything. I'm going to make this video to show you what I bought. It will be in Maltese like the other video, so you understand a little bit more Maltese, and then you have the subtitles in English, so you listen more to Maltese. Hobza slice, toothpaste, pakket galletti, tadam, tadam, banana, sauce, ketchup, corned beef, mela, ton ta' żejt, xtrajt 4, hawnhekk għandi il-ħaxix, għandi brokkola, karrotti u arabali. Brokkola, karrotti u arabali. Issa bot konserva, di ċikkulata milli tinħal 70% ċikkulata skura, kaponata, tnejn cream, dawn kienu b'offerta tieħu tnejn double choc, xtrajt tnejn, tnejn zokkor, tnejn tqiq u kaxxa tat-tiġiġa. Mela dawk kienu, issa ħanejdilkom xi xtrajt tal-friża. Xtrajt ġobon tal-ħak, cheddar u prosciutto cotto tal-friġda. Ġobon slice, ġbejna mħawra, dawn tal-friża issa, żewġ biċċiet ħut bil-panura, ravjul tal-irkotta, bacon, tnejn butir, dawn biex nagħmel it-torti bihom dal-butir, biex nagħmel it-torti bihom. Tnejn. Ħalib ta' ċikkolata u xtrajt il-laħam, xtrajt 4 drumsticks, sidra ta' tiġiġa u half kilo, nofs kilo ikkapuljat. Dawk xtrajt laħam support. Sidra, koxox u nofs kilo ikkapuljat. Mela dik kienet ix-xirja. Issa, il-prezz ġieni 82 euro u 22 ċentesmu. Dak kollha ġewni 82 euro u 22 ċentesmu. Issa nara kemm se jiservuni dawn. L-aħħar darba servewni xahar, ix-xirja li għamilt servetni xahar. Issa nara dawn kemm se jiservuni jerġgħu. That is what I bought for this month. Now I will see for how long it will take me to go shopping again. Hope that you like this video. You will hear the Maltese spoken, so that you will start understanding more Maltese. Bye for now. Just a reminder of my 3 books for those who wish to learn Maltese. You can buy them from Amazon or I can send them via email. In the description, I will leave a link from where you can get them. Bye for now.